Mau latihan lomba makan kerupuk. Bentar lagi abang mau ikut lomba ntar 17-an. Iya bang. Nah, pas ya. Ayo, Ayo. abang di sini. Patir di sini. Di situ ya. Atuh. 1, 2, 3. Aduh. Amat ini. Ayo bang. Hah? Lah iya, Pan. Kemana tuh kerupuk udah habis? Cepet amat lu. Cek, jangan cepet bang. Ini kita sama yuk. Ayo. Cek, gua ditinggal. Dah. Wah, lu umpetin kali, bukan lu makan. Wah, curang lu. Ah. Bujuk dah.